warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awai langkah abang sabi kita kepada beliau Allah. Allah yang kala lebih tayo panjang umur, sihat badan, sihat fikiran. Dan puja kepada yang kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kali gebah kepada bak yang hana lampu, bak na lampu. Bak yang hana agama, bak na agama. Ulun tuan, manung kai tri ulun tuan. Ilung bak paling laut Indonesia Cipta Aceh, bak bahasa Aceh. Karena kan lung hana gaju bahasa Indonesia. Yang pertama yang kedua, bahkan bak peligot Aceh hana so mempromosikan bahasa Aceh dikarenakan urung-urung kita yang memandung urung Acehnya lebun. Mengerti lebun? Apa lebun? Oh, kan. Oh lah lebun. Bahasa Indonesia lebay. Bahasa Aceh mengkek, lebun. GGA le makna bahasa kan? Jadi yang ke long hana long pegah haba panjang lim mukadimah kena ibu. Yang ke pakan long pegah haba paling gak ni Cipta Aceh benar bahasa Aceh. Yang pertama-tama long ramai menumpak rakan-rakan dalam kaum-kaum dangangan long kira tinggal di Buluh Belangara, Kuala Cerapeh, Bukit Mayang, Le Putuh. Nak truk bandar 2 bulan hanjit le bahasa Aceh. Pokok berat Malay. Pegah haba long tak mengengkak at lemol kat sino. Lagi lagi